reči, da je bilo zelo zanimivo. Spoznal sem veliko novih ljudi. Predvsem pa včerajšnja predavanja so bila zame kar najbolj pomembna, glede na to, da se s temi vprašanji vsakodnevno srečujemo v praksi. Na gospodarske subjekte na trgu sem prihajala že kot študentka in se še vedno z veseljem vračam. Na konferenci vedno pridobimo koristna znanja za prakso. Letos sem že četrtič na dnevih gospodarskega prava in če sem iskrena, je to eden izmed tistih dogodkov, ki se vsako leto v spomladanskem času najbolj veselim. It was a wonderful experience. It was my first time in Slovenia. I appreciate very much the opportunity to work with those students, and I very much enjoyed meeting the faculty and the deans of the law school, and we hope that one day we will be back again.